जुबिंदा थीथे फ्रांग लास्ट की शूटिंग ते कांगा फिल्म रोय रोय बिनाले लासो a film non ki release po manturo release po lotarang than po lapen laso a film isi akimi Assamese film industry mate Indian film industry long isi record selam po son theklong lo athima lang already advance release le frang 41.20 lakhs a ticket munitum namlap lo already houseful lo cinema hall long non asit available la an non release le frang mantro release pola tan than pola pen pila so a film Indian blockbuster movie South Indian blockbuster movie Bahubali 2 fan a feed bi kok jima paan su se income jima la so movie la tan than pola pen komala so movie fan direct ke malo ke salam ke ko an crore pen la so movie fan salam konat lo shooting la pen actor komar lo la pen kosona type sa movie lo la tarang than pang ni tum hat kicheng bang ke roy roy binale la so a movie a trailer klang alo la trailer pa klang pula dera phang than ইমান ধুনীয়া গোৱা তুমি মই বিচাৰো সকলোৱে তোমাৰ গান শুনক I'm an artist. Artist for apne politics. Hoda riser lobot. Rosaila don nohoy. Khon khosaga bahut dano. Khatul baim ne. Langola so film phan ke langi phan Jubinda fans mate Jubinda phan ching hon tum anu tinta kang hong lok lo man tu se release po man tu se release po pu lok engke thema la so movie ke Jubinda a last a film lo engke Jubinda me thang masi ke tok mate ke tok pan ke selama film la so film roy roy binale po film which is going to release on 31st of October 2025 mane nipli apilute la so a movie release po engke release le prang advance cinema hall long la movies cinema hall do mati di cities long na hok le do cinema hall sa angton pre book mate angton full lab lo house full lab lo ticket nang lab lo already 35,500 tickets nang lab lo inke 41.20 lakhs atangka already income elo la an income elo inke non a film ke langi phanta a sit anta long undelo non la son an cheplang lab lo inke arnisi pen 162 shows in Guwahati alone Guwahati long la an shows pak line to pan cinema hall ke ong Guwahati long tang ton full lab la adap budget thok pen ajo an ke pak line pula so film ke Hindi film la hata jatta pak line le only roy roy binale only Jubinda film si pak line pusi Guwahati cinema halls matela Assam long angton cinema halls ke do dim anda la son si ke announce pon inke la so movie phan ke lang tungre muni tum ku people mate excited polote langola so a movie along Jubinda amithang matsi shooting alang amithang actor tola amithang lun la so a movie long alang actor tal de inke la so a movie long alang a life story mate Jubinda ke chiboy ke September 19 Singapore long si chiboy na litum chini lo minin nang than pen da bang bom lo haladak hagor long si ki chiboy mati ni ke la so movie long ta alang hagor long ki thi la hai paklang pon do pen te pilo Jubinda fragment ta thi thia frang pen chini ma lang ne thiji mate ne la son chimanda ta hai pu alang chi chini ma inke alang a lifelong ko pipi ma lang claim aning hang alang politician phan pheru re alang socialist mati nu di inke munir phan kerap pen cheng nok la hai me thang la hai alam ta alang so a film lo mate so movie long kining je pon do la pen similarity do pic pu alang chichini lap ma chichini pen tong so movie phan selam ma purta munitum kining je do la pen son sikema thang se athema ala movie long pen real life long ke cheboy hadak Singapore long lang long hagor long chingboy cheboy dam hala so pen related do si munitum kema tha mate ki pupu Jubinda chini lor pen mate thiji ne pora so alam ta lang chichini la so phrang se so movie chi samar tegang pusi alang phan munitum ki puang se non ke la so jone ta non munitum excited pi ke lang phan ke already ticket nang lap lo inke laga 1 month an bakta susida jibon gisuli so movie inke la so movie phan kumalo direct pulte Rajesh Bhuya pu director do hala so director se so movie phan ke direct inke la so movie total budget ko an tangka pen salam pulote Assamese film industry long highest budget mate tangka ke ong nai pen salam movie
रोई रोई बिना ले हेलो था नॉन अन हिस्ट्री दे रिकॉर्ड है 4 करोड़ बजट पेन सिला सो मूवी फान के सलाम लपेन लून ओंग पिजी दाग इसी लगे म्यूजिकल ड्रामा मूवी लदाक एक्टर ता दोजी लदाक लून दा दुपिक जी जुबिंदा मता मिथांग मता लून की लून दुपिक लांग सुपर हिट लून अन के नॉन सुपर हिट मान ला पेन কি হরে অন্ধ মায়া মোর মন দুচকু অসহায় অকলশৰে Garo isi interesting alam dola dak la so movie 80 to 90% shooting jutlap mate dubbing voice over lai pinang nang mati dubbing lai jutlap lo se 10% dubbing bang jujje that jubinda damat chewayam that lo dak di ti dam lo hal dak apne singapore long damat hagolong taxi lang be khusi thilot pusi ge than mati la son but muni tumsi pa thi pula son se phide than hai hala bang ni aluri ang than lo hala mang thanam de lo inke hadak pen bang et sila so movie phan pa complete tu bo pusi jubinda ki put but lang chi bang ni de lo hadak khilot lo di amara phid munit ka prek munit phan hangsi jubinda son asi papi son si so movie phan apa complete a film phan pa complete non bang ge release po ni plivel do ni pli philte release po inke la so movie phan i lying phan munit tum excited pic la da ko sumar ben chainok sarpi sarbura ang ton talaru la so movie phan you category long si certified pon la film ta certification central board of film certification hadak pen certified pon you a lason category restricted unrestricted lage unrestricted a movie pusi pupon adak musical drama movie lage restriction ja tabe sumar pen cheng lo munit ke the anutin everybody can watch this movie la pen anutin ka hong se ni ta ka hong lo man to si release po mapu inge ticket ne ta long ne dello ma ching hong nang kok pon I think 1 week back appearance long roi ne pene mate ni thom par era phisi long du ni ne pene athema lang la so movie phan ke langi phan anu tin ta family member anu tin ta ke lang dunji pang se mat anu tin atum ta angton family member pen ke lang duni phan ticket ki book ong pick pe ang se so yoni si ticket non full lap house full ticket avi ma se avi na hok ta ticket long thai se avi la si ni thom ni phi apit an bang ke klang thuji mine ni mata langon vegi pusi matha thema ni mata I'm also a big fan of Jubinda we loves Jubinda kalima we love Jubinda la pen ni thom ni phi ke ticket available mate availability do jibon pusi matha jongsi do pulte ta lang duni pusi matha enke lango bahubali phan so movie a fit bg ma so film a fit bg ma pulote bahubali phan ke exactly ke than thekthi hai athema bahubali box office collection ke over 1000 crore pena bc inge Indian film industry Bollywood long first time lo lan worldwide pen box office collection mate income ke do a movie bahubali 2 hello isi record 2017 in kan April 28 ni si release ss rajamouli si ke direct so movie phan inge non la Jubinda movie abang ke ni nang pu unji bang ke Assamese film industry long bang ke laisi blockbuster movie ban po already mane lo pole pudam da chok hai langoi this movie is gonna become a blockbuster movie in Assam it gonna be the highest grossing movie mane poisa income ke ongnai movie man pola bang ne confirm lo athema lango needed kali hai critics tum danon ning je bom lapen already nang than lo di 41.20 lakhs income doelo so movie pen advance de lage advance ticket booking lage release le phrang lage aro 1 month 2 month 3 month ta suli de jibon so movie mane isi record selam te kang pola so movie hai enke la so phrang Assamese film industry long income ke ongnai movie dolo ba bolte yes dolo lage record break po hai la so phrang bhai munda po movie Assamese movie hala dak 13.91 crore box office collection do la so phir Raghupati recently released a film hala 13.81 crore box office collection hala hai movie hello box office highest grossing movie lo tangka income ke ongnai movie lo but lage hala hai phan lead labji lage for sure lage ekdom sure lo lapen Assamese film industry lo lahelo bon tangka ki income ke ongnai movie bon lapen ke ong income ji movie I don't think la sona movie klang jibon in future puni mathate but klang da hai record ki break fancy ki do mati gali ma si alang
cewa era pita alang record selam pon ji pusi anutin nama thang sela record semal tang duk piglo genon tala cewa era pita world's largest funeral crowd, fourth largest funeral crowd. Yes, mane munit cewa era pit Michael Jackson thaldi pop tha Queen Elizabeth II la so pit munit cewa era pit kidun mate ke langdun munit ke ong ne wall long pir theban de number 4 an pini alis long areng dudun gong lo Jubinda engke non anta munit tum alang cewa dim long mate thi long non ta dam pik pik anutin ta arna ma son sikar cher dom dom athema la so munit a film no la ke lang je ning hangret ke isi emotion son munit phane isi Jubinda ke inut artist inut singer chot kali actor chot kali director chot kali mate alang singer director ang ton mati alang ke inut a hokpet e khaiching hon la pen munit phan ke rap amunit mati la si arnam pusi Jubinda phan pupu athema lang 80% alang income ko an matangka ba ang ton lang donate labti di la kidney operation puno di la brain tumor tuman puno la cancer kisu tumhan puno la son college fee puno somar tumhan hostel fee puno PG fee puno la son operation a mega operation puno son la son phalang tangka pila bati anutim handa rapik so joni si reng akar nam ke Jubinda hello pusi pupu la pen la so movie phan roi binale phan ke as a tribute si asamis amunit tumata Jubinda fans tum anutinta kelang po lasi anutinta family member pen channel anutin tonon kelang dun phan ki dunjiang se aru la so movie phan ke anutinta langvek po pong se aru langle pulute lage Jubinda phan respect apipe ason si mandate po pusi munitum ke chithan ke munitum ki pupu lage si Jubinda phan tribute ason lo lasi tum anutinta lang dunji pong se anutin tum ta lasi ni ke langun vek po nang litum ta jong si Jubinda phan ching hon mate Jubinda fan pul tang litum ta la so movie phan family member ang ton lang me somar pen langun me athima U category long si certified pon so unrestricted like restriction available so movie ke lang phan mane age ang ton age group tum ta lang no so movie phan asi la so movie non release po 31st of October ni prevel release ra phen litum ta te bokter nang jong si cinema hall do puta litum da langon tamme ke lun la hatar jumi pigol di lun la ke super hit man erlo he ke Jubinda lun ke arjun ne mati di Jubinda lun karjuno ne arjuda long le lang bihek pen karju arjumi pik pigang se pen interesting pigi la so movie atema Jubinda lang life ami thang a life long kupi ma claim ko son ma lang ke ma thala hai alam ta lang practical life alam ta lang ning je pon do la so a movie long pu la pen hagor long na men chewoi la hai shooting da do pu matla related ta do alang si chini ma advancement ta pongsen utin ta la son si mathang se la si a film lang leti ke dum pure thira jidi la si Assamese film industry pen ke la highest box office collection mate highest grossing movie man po lage for damn sure lo ko anne ke lengji la bang thanda ke the sita mo pe jo pen chini pon podi non ek hafta 2 hafta phir la movie release ta phir ko an ma collection ke bang ji all India pen pono di non dak Assam long de la so movie phan Bangalore pen chengna long prek Mumbai la long prek cities long ta major cities la hai long ta la so roi binale Assamese film phan release ponji pusi kipupon la si la so film isi huge box office long success long ji pusi neta mathalo la pen anutin critics tum da son si pongse la si record breaking movie ke lage manbek po lage theklor lo Bahubali phan le beat un e that pusita Assamese film industry long bangke la isi record bangke dokok po inke ticket nang pikhangjang la an ticket ke nang thailong le pilang Assamese film aphan pongse la pen ticket non ave ni mata lang lo la book by sur halong lang lo na hok ta ticket ave availability ke mantuni doji chini dal hai mantuni available le bai chini dalo sita available de ta lang roji pusi matha inke last time Jubinda phan reng ak shooting alang film theklong podi la hello Jubinda last film no asi langun vek poneta asi nang litum ta kuma malam lang joji nang litum phan comment long tora na tham tha okay la pen chetong thurang next nilason interesting content wan thu pola pen karbi content long litum akimilang prote karbi content phan YouTube long lang bom te subscribe no josi Facebook long lang bom bolte Facebook page phan da follow de no follow subscribe bolte nang litum up to date ang dudun po pir thelam di kunasi kupi je plang bom la hai science and tech pen cheng long everything politics pen cheng lang to lam da ni than pon ona litum lang chi yun pon long asi chetong ne kado